Anya laki din! Turko, lumabasak pa dito paraangan nyo. Wine, Marimar. Sinong bata nakagpaiso? Ngam di nakmat kitkitaan, Turko. Nakadumog ka mat ang makisarsarita kanya. Aha. Kwa? Mababainak nga main. Marimar. Anya ko mga ipagbainam kanya, Turko. Kitaan na ngamin Ha? Alan Turko, ipereng mo dagita matam kanyak. Di ka kadi agbabain. Mabainak at talaga ako mita iti balasang. Marimar. Anya? Lumabas kalatan, Marimar. Di naklatan ni kaskaso. Bakla ka kadi, Turko? Sana ka bakla, Marimar. Malalaki ak. No talaga ang malalaki ka, apay nga rod adi mo maiperang dagiti matam kanyak, ha? Ha? Ipanagnak mo man kanyak no talaga ang malalaki ka, Turko. Kita ang mandagiti matak? Ha? Bakla! Sana ka bakla. Bakla ka, Turko! Sana ka bakla, kunak mait. Oh, aday ta, kimita ka matlangan kanyak, Turko. Di na nga rod katawaan Marimar. Ha? Nabasamot dito sa pin mo, Turko. Pasensya kan, Marimar. Mababay na ka talaga. Ay, una yan. Uray ka lang nakaisbo, akimita kanyak, Turko. Ay, tukmam ka talaga, Turko. Babae, di masidagking ka. Ngam di mo pala tinukmaan. Anya laki din ni tatang. Anya laki din nasasawam dita. Nabaakan kan, Turko. Aglaklakay kan dita sa pinmaw. Mabainak nga ron niyag daton iti babae, tatang. Anya kumagay ti pagbainam. Sayang day ta kinataer mo no managbabain ka. Anya laki din ni tatang. Baybay andak kadilatan niya agbaak. Kasano kan tulangan ngay no lumakay ka? Asinon to nga ti mga iwan kayo ka no di mo may pangato ti sa pinmaw. Makamuditan tatang. Ay, mga sawa ka kiday, Turkaw. Marignak akursunada na kamot ni Marimar akaruba. Kanayon na lumabas di ta parangan. Tatang. Rarana pa imot ti lumabas no adda ka di ta parangan na nakatugaw. Di mo ka di madlaw day ta pa nagpapansin na kayo ka, Turkaw. Jak madlaw, tatang. Ay, Turko talaga. Nabayag ko man nga dasawam no saan ka atok, ma'am. Tatang. Agasam, uray ka lang nakaisbo, nakakita itinapinta sa balasang akaskin ni Marimar. Di mo kumamatanda ka matanday tatang. Kat puno mo ta nakaisbo ka, nakakita itinapudaw agurong ni Marimar. Tatang. Gorong pa ila dyan nakitam, kat nakaisbo kan. Kasanaon, nung tinakitam ka dyan. Gusto tatang. Di mo ituloy ti bagam kanyak. Naimbag nga oras mo, Turko. Si kamot gayam dayta. Ligaya. Kabisadom at talaga ti boses ko, nga oray di nakitaan, Turko. Wen, ligaya. Boses mo pailaeng. Amo ko na si kadayta. Apay ngamin adi nakitaan, Turko. Kadigdigos ko pa'y mat ngay masidagkan ka. Kwa? Managbabain ka talaga. Nang rona no balasang ti umasidagkan ka, Turko. Wen, ligaya. Managbabayinak namin. Turko, nagtaer ka. Nagbisked pa'y ti pamagim. Igamak man ti muscle mo, Turko.
Dinak gaman ligaya. Agtigar-gar ka matan nga inig yung aktor ko. Dinak namin gaman ligaya. Anya ka din di mapaspasama kan ka. Kasla marunaw akon iti panagrik na. Aprusak man day tapingping motor ko. Di mo prusan ti pimping kaw ligaya. Ay! Natali mo daw matan ni Turko. Tapi akat katawaan na kasinsin Arman. Kanon to pa makaasawa ka? Naman nagbabaing ka? Kasinsintor ka? Inaprosan na kalaang niligaya? Natali mo daw ka? Ay. Ha? Sikates asit ganda kiti babae dito lugar tayo. Gaputan na taer ka? Kasinsintor ka? Karopropam ni Coco Martinez nga artista. Unayay. Anya? No saklati kasking ka na taer. Adun a babae ti nakarelasyon ko Anya? Sayang ka? Sayang ka talaga, insan? Ay, sayang ti kinataer mo yo. Naa? Ulit-ulitin mo nga ibalikas ti sayang kasinsin Arman. Talaga maasayang na kiti nagpipinda sa babae nga agkorsonada king ka. Isuda pa yun tumasinag. Ay, unay yan. Makaisbo ka mo nung nakasangudan king ka. Unay yan, insan. Kasanuan na amuam anak isbuak kasinsain. Imbaga kanya niligaya. Unay yan. Anya? Ay na. Ay na. Nagsiksay. Ay na. Wow. Turko. Sigamot gayam tatan. Nay, nagpartak ka na nagidulin iti cellphone mo. Agbuy-buya ka iti TikTok kanya. Saan tatang? Ay, di ka naglibak, Turkaw. Music ti TikTok tinagagaw. Anya ti buy-buyaan? Kwa? Siguro, agbuy-buya ka iti no bra challenge anya. Kasano nga mo yaw tatang? Wen tayo sumot ti buy-buyaan. Anya? Turko, lumabas ak manan ti paraangan nyo Wen, Marimar, lumabas ka lata Talaga ka di adi nakitaan, talyawan nakmat Ha? Nagkiting ti shorts ko, kan nagbangbanglo akpay. Mabainak ngamin na kumita, Marimar. Kasla, marunronawak no, kumita kiti balasang. Irwam mo ti bagim akumita kanyak, Turko. Turko, apay kaday, Marimar. agpadatan anabaakan. Siya kun ti mangibagakan ka, makaas asawa akon. Anya? Awan mo't siguro dakas na, no siya kun ti agdaton kan ka, gapo ta man nagbabain ka mo, Turko. Anya? Agdaton ka kanyak, Marimar? Pudno tinangag mo. Makaas asawa ak atalagan. Sikati kayat ko apara kanya. Anya? No di na kayat akitaan. Day tilangan nagwas na agurong ko ti kitaam. O kitaam nagwas na anya. Di mo iparang-parang kanyak tigurong mo, Marimar. Sapay nagpudaw. Kaya't asawan day ta. Nakitam ti gurong gaw. Isoan na ibagam, ana po daw. Marimar. Anya manantikat katawaam kasinsin Arman. Nuro pati babae ti kita. Mabain ka.
Ngam na po daw agurong, kita! Kasano ti pan nakaamo mi ti dayta kasinsain? Kita amok Tasipsiputan kayo ka ni Marimar, iti agsarsarita kayo. Agpaiso adi mo kitkitaan ti ropa ni Marimar. Ngam kitkitaan mo ti nagpo daw alupuna, kasinsing. Day kangiwat mo, kasinsin armana. Makita, kasinsing turo ka. Mapaiswang ka iti imbagaking ka. Nuropa ti balasang, mabaing ka kumita. No na po daw alupaw, uray ka lagkatay. Nimot na napinang ti lumabas iti parangan. Ay na, nagpintas lagi din day tabagayt. Nagmayat ti sukog ti pamagina. Nagtuntiris petagong na. Kasla, ada puli na Kastila. Turkaw. Nay, si kamat gayam tatang. Anyat, isumam tatang. Nasiputan ka, ako mitkita kinipinang alimbabas iti parangan. Uray mo layam, litidila, mitibibig mo, nakakita kin kuwana. Sika talaga tatang. Tila madmadlaw mo. Mabit man lang, Turkaw. No balasang ti lumabas di sa parangan. Di mo pagananaw. No bakit akas kinipinang saan na mapugsa ti panangkitam kin kuwana. Ha? When now, ni bakit pinang ti kursunadan? Anya laki din ni tatang. Tila manin madmadlaw na. Talaga may Turkaw. Bakit sa ti kursunadam? Saan ka balasang? Anya laki din. Sa bagay, nabayagay na balot tinatay ni Pinang. Natay iti sakit na di Pedro nga asawa na. Ha? Ngimot kasinsintor ko di nagturong iti kasabaan. Anya nga taramidin na iti kasabaan. Awang mo kamulan na asaba. Ha? Ni mo na napinang isim marunuking kwa na. Nanay. Ay. Anya nga ti papananda dita kasabaan na ta. Ayo. Ay. Limod man asurutak ida. Apay adito'y kasabaan, tinagkitaan ta, Turkaw. Tapnawan ti makakita ka na tao. Nanapinang. Ay, jaski ka. Nana ko ng pailakanyak, kat sinong batak lang arudan ti ayat mo. Babes, ko na mutin kanyak Pasensya kan, babes. Ay, nagpartak ka mutin, Turkaw. Inagkanak mo tadagosan. Agsarsarita tapay kumaa. Awanan ti adupe asaw, babes. Umay kakitay na. I love you. I love you too, Turkaw. Chup. Jaklay pagaraw kasing sinturkaw. Kunak naman nagbabaing ka. Ngam, saan magayam? Aha. Anya ti kahit mo sawahin kasinsin arman. Amok kasinsing. Anya ti amom kasinsin arman. Ay basta. Adagayam ilimlimod mo. Kasinsinturkaw. Nagsiglat ka gayam. Ay, ibabawi kung di imbagak idiking ka. Nagkapoy ka. Talaga di ka maawatan kasinsin. Saan magaya mabalasang ti kaya mo? No di kat jay bakit abalaw? Anya? Anya laki, day. Kano nakita kayo, iji kasabaan ka ni Nana Pinang, insan. Anya? Nakita na kami, iji kasabaan, kunam? Wain kasinsing. Ngam, di ka madanakan. Diyak ibagbagatin nakita ng inaramid yaw. Una yan, pamayan nyo ay. Awan ti madingin nararamid mi iji kasabaan, kasinsin. Oho, agdal na ka mamagkasinsing. Di ka naglibak. Anya? Saksay, nagiti pulong ti sabaan nagapapan yaw. Pamayan da medyo. Kumarasakas. Kumalakapakyo. Adya dyan arambidin ni Kamsat Pinang dito'y balay. Turkaw.
Agayan ayat kamin kin ni Babes Pinang, tatang. Pudno day ta, tatang. Ha? Inawagan nak iti tatang? Agkatawunan talang, Pinang. Rombeng laeng awagan na kay ti tatang. Gapota asawa ko ni Babes, tatang. Anya? Asawaam ni Pinang? Turkaw? Uwan tatang, isong isagana yun di pagkasaran mi kin ni Pinang. Tagkalay sa kamin iti kabiitan a panawang. Nasaya at may, tapi manawan ni Pinang dito'y balay. Turkaw. Agsarita ta ita, itinalapat. Anyang iti pagsaritaan tayo tinalapat, tatang. Yaski ka. Nagadaw, tagkursunada king kabalasang. May sanitan da marimar kin ligaya. Nagpipinta sa mabalasang na kita. Bakit kaya ti pinilay? Anya lagi din ni tatang. Isumot nga rod ti kayat ko. Anya? Ni Babes Pinang, tinakarik na ag iti ayat, tatang. Uray man no ibagayo ang nagpipintas da ligaya ken marimar. No jakmet iday ayatan. Anya? Bakit abalaw ti kayat ko, tatang? Jak kayat ti kas kadaligaya ken marimar. Ay, laglag. Sa bali tila ilo ti bakay, tatang. Nadungaw. Kanayon nakpay apakanan. Anya ti pakpakandaking ka? Laglag. Basta, nasamit gayam nga agayat ti bakay. Nagirot ti arakot na, tatang. Anya? Nalpasan ti kalay sata, babes. Ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmet ken ka, babes. Ay ayatan kamet unay-unay. Kayat mo ka ditimangan, babes. Anya nga iti ka na, babes. Mapanak ije kusina, tagluto ak iti kanenta. Jak ngamin kaya ta mabisinan ka. Ay na, nagdungo kan kanyak, babes. Kasta ak kadungaw, kadagiti nagbalin ide ak relasyon ko. Aha, karelasyon mo, kunam? Wahan, babes. Iso na laeng tanatay amin ang dagiti nakarelasyon ko. Manangibalo ak kanaw. Anya, manangibalo ka, kunam? Iso mati kunada, babes. Talaw tinagbalin idi aka relasyon ko. Ngam nagsasarunoda anatay. Anya? Diyak pa'y kayat ti matay, tatang! Diyak kayat! Apay ngagrungab kamit tayo, Turkaw. Manangibalo gayam ni Bakit Pinang. Natay amin anang asawa ken ko na. Anya? Amang ano sumaruno akmeten na matay. Agbababawi ak anang asawa ken ko na. Ay. Di mo may babawi day ta. Gaputan nalpasa, inti kalay sayaw. Aklunem laga, inti kinapunaw. Gagasawa kayaw, kinipinang. Lalaki din na ayaw, tatang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.